Torek 24. oktobra so v Pokrajinskem muzeju Koper otvorili gostujočo razstavo Valvazor v Istri Pomorskega muzeja Istre. Gre za razstavo, ki je že lansko leto ob 333. obletnici izida knjige Slava Vojvodine Kranjske zasedala že prostore Zgodovinskega in Pomorskega muzeja Istre. Po zaključnem gostovanju v Kopru pa se bo nadaljevala na gradu Prem v Ilirski Bistrici. Ideja o izložbi o Valvazorovom dijelu je došla pred nekoliko godina, s obzirom da smo od 2022. obilježavali jednu zgodnu obljetnicu prvog izdanja velikog dijela Slava Vojvodine Kranjske. To je bila 333. obljetnica od tiskanja knjige u Valvazorovom izdanju. I nekako je u Hrvatskoj, pogotovo u istarskoj javnosti, Valvazor i njegovo djelo dosta zanemareni, a radi se o jednom izvanrednom dijelu koje možda po prvi puta vrlo opsežno opisuje Istru, istarske stanovnike, istarske gradove i mjesta, posebno ovog naravno unutarnjeg dijela, Pazinske knežije i Kastavskog kapetanata, dakle Liburnijskog dijela, kako on to zove, Kvarnerskog zaljeva. Ono što je nama bilo važno da istarskoj javnosti prvenstveno predstavimo dakle, vizualni dio grafika iz Valvazorove knjige i da preko njegovih opisa predstavimo način na koji je on vidio Istru. Tako sta avtorici razstave Sončica Mustač in Katarina Marič kot germanistki v hrvaščino prevedli nekatere dele Slave Vojvodine Kranjske, ki se vežejo na Istro. Dodali pa so jim še italijanski in angleški prevod. V Pulskem muzeju je bila razstava širšega obsega, predstavljenih je bilo nekaj več šeg in navad, ki jih je Valvazor v tistem času popisal. Koprska razstava pa je imela dodani dve novi grafiki, in sicer grafiko gradu Socerba in gradu Prem. Poleg tega pa je v Koprskem pokrajinskem muzeju bila predstavljena tudi animacija mladega hrvaškega umetnika Martina Babića, Jure Grando, Štrigon iz Kringe. Taj odnos Valvazora prema Istri je za nas bio jako važan jer ga je otkrio kao autora koji je vrlo dobro poznavao Istru, naravno Kranjsku, svoju domovinu, ali Istru taj jedan ipak odvojeni, izolirani kraj i jako je dobro razumio njegovo stanovništvo. Tako da nam je to otvorilo zapravo jedan sasvim drugi pogled na njega kao autora i na Slavu Vojvodine Kranjske kao knjigu. Razstava bo v Pokrajinskem muzeju Koper na ogled do 3. decembra 2023. Nedaleč od železniške postaje v Beogradu, po poti navzgor v Klanec, mimo še vedno očitnih posledic bombardiranja NATO leta 1999, stoji Študentski kulturni center Beograd, neoklasicistična stavba z elementi bizantinske umetnosti, v kateri se je letos že 20. odvil Beograjski salon stripa. V stavbi, pred katero so v 90-ih prodajali piratske glasbene nosilce, skozi vse leto deluje Happy Gallery oziroma Srečna galerija, ki je glavni organizator vsakoletnega stripovskega srečanja. Največji stripovski festival v Srbiji je letos proslavil delo striparja Darka Perovića, katerega dela so bila razstavljena v predprostoru SKC-ja. Podelili pa so mu tudi nagrado za izjemen prispevek k srbskemu stripu. A po okrogli mizi ob predstavitvi novoustanovljenega društva srbskih stripovskih založnikov, skrajšano SUIS sodeč, ni vse tako izjemno, kot se zdi na prvi pogled. Predvsem jim gre v nos velika hrvaška stripovska založba Fibra, ki stripe v hrvaškem prevodu prodaja tudi v Srbijo. Ali posle vrlo kratko vremena tržište Srbije je preplavljeno stripovima koji se rasprodaju po cenama nekoliko puta manjim od njihove pune cene. Na neki način mi smo kao neki magazin za stripove Vuk Globa i Strip Agenta i kada ima viška stripova, pošalje se u Srbiju, u Srbiji se prodaju po veoma malim cenama
cenama koje su tako male da naravno da će kupci da kupe takav strip, ali to znači da domaći izdavač koji ga je izdao, njemu može da stane prodaja, ili da, recimo, ako je želeo da izda takav strip, da se ne odluči da ga izda. E sad, ono što se postavlja pitanje, jeste koje sam čuo često, kaže, zašto niste ranije? Ta situacija postoji neko vreme. Pa evo zašto nismo ranije reagovali. Situacija se zapravo gradila i postojala ozbiljnije tokom godina. Pre 10 godina smo verovali da će asimetričnost potražnje jednog dana nestati. Nije nestala. Nije nestala i to je činjenica. Različite čitalačke kulture vode do toga da mi drugačije posmatramo stvari nego što posmatraju hrvatski čitaoci. Druga stvar je taj dumping. Pre toga, izvinjavam se, postoji još jedan moment. Knjige su se ovde prodavale u dve striparnice, da kažemo, stripovi iz Hrvatske, i po mom mišljenju, negde smo se tu složili, ne možemo mi se tačno da kažemo, ali recimo da je u Srbiji se po jednom naslovu prodavalo možda 70-80 100 primjeraka nekog stripa iz Hrvatske. To nije toliki problem. Može se podneti ta nejednakost. Ok, prodaje se, naših se stripova prodaje, ne znam ni ja, od 0 do 50-60 komada, njihov psu prodaje 70-80 komada, u redu, nikakav problem nije. Onda je zatim jedan veliki domaći lanac ušao u prodaju fibrenih stripova. Mi to, čini mi se ovako, smo osetili kao jednu otežavajuću okolnost. Novo ustanovljeno društvo torej kritizira hrvaško založbo Fibra, ker izdaja naslove, ki so jih hoteli tudi sami izdati. Ko enkrat obstaja prevod v hrvaški jezik, pa zelo težko izdajo isti strip tudi v srbščini, saj se slabše prodaja. Njihovi kritiki pravijo, da bi se enostavno lahko odločili izdajati druge naslove, saj njihovi trenutni argumenti smrdijo predvsem po nacionalizmu in pohlepu. Ker je salon stripa mednarodni dogodek, pa za druge dejavnosti na tem festivalu ne moremo trditi istega. Letos je bila, tako kot vedno, večina gostov iz Srbije in drugod z Balkana. Eno večjih razstav pa so namenili ženskim stripovskim ustvarjalkam iz Španije. Njihova dela so pod naslovom Mlade ženske avtorice avantgardnega stripa prvič predstavili v Kulturnem centru za sodobno umetnost CCCB v Barceloni. Več o razstavi nam je povedal Kustos. Yeah, it is an exhibition about 9 women artists from Spain that, well, they are members of a new generation of great creativity. They all came from the alternative scene. They all began doing fanzines, and then they are starting to create their big and most ambitious projects. And we made this exhibition in Barcelona, the CCCB, the Center of Contemporary Culture in Barcelona, and we try to show this explosion of creativity, and also we try to explain how has changed the comic industry to make that possible, to make that emergence of new talent possible. They also describe the circumstances and the fears and the problems of the millennial generation through their work with very different tones and in very different ways. And in the exhibition in Barcelona, we try to experiment a little bit in the way we show comics in a museum, and we invite the artists to create spatial installations inside the museum and invade with the comic language to the space of the museum. What we can see here in Serbia is a kind of archive of this exhibition, and we show through videos interview with the artists and a selection of their works and their visual and visual motif and topics. Yeah. So is there a lot of Spanish authors, female Spanish authors in Spain, since as far as we hear in Slovenia, you're like the second greatest country for comics in Europe besides France? So is there a lot of Spanish female authors, or maybe they're still a minority? No, they are increasingly, they are more and more every time.
During years, women in Spain don't feel motivated by comics, but it was very important the introduction of manga, with the manga and the way in manga, in the Japanese comics, a lot of women authors and a lot of topics about quotidianity and female subjectivity seduce a lot of readers, and from this generation of readers, still some of them has developed as creators and authors too. We have a lot of women artists now, and in different topics. Some of them do European manga, some of them do graphic novel, and the artists in Graphic Constellation in this exhibition do a kind of comic style that is between the alternative and the mainstream, with a lot of graphic experimentation and a lot of defying topics and themes. So it's the same. Are the same topics here at the exhibition? Because it also seems it's a bit of alternative comics. What was the main reason you actually did the book? As far as I heard, you did the book according to which this exhibition is held. So how come you did the book in the first place? The book, we decided in the institution I work for, the Center of Contemporary Culture, we always edit a book and a catalog to accompany all of the exhibitions. And in that case, the exhibition came before and the book came after. I think that the most crucial thing was the selection of these 9 artists, that it's difficult to talk about them in terms of a generation, and for that reason we choose the word constellation. The constellation is a group of stars that order themselves in a kind of relationship of sorority, relationship of complicity, and they are very different. They are 9 individualities, but I think that the concept of the constellation is the best way to talk about them. Avtorice so svoja dela na razstavi predstavile tudi na okrogli mizi. Most of the time when you scroll through dating apps, it's like when you're like alone in your room at night, no? So I decided that the room would be dark, and also wanted like to make like this space like if it was like a white room from an asylum or something like that, because like all the characters involved in this experience are needing from help. Well, you can see here other spaces. This is from Conchita Herrera, but now Nadia Hafid too. And we arrived to the space Marta Cato. Please, an applause for her as well. Thank you. I used to, in one hand, in my work, I used to talk about the contemporary problems, and in the other hand, I used to talk also about to experiment with the comic medium. I mean, I used to, as you can see, I like to experiment and do comics in other places than it's not only the page. So I do comics in pottery, also coding with comics, also performance. So I like to experiment with this language. And this is what you can see in this part, that you can see all of the works that I did before the exhibition. And then I saw the installation, but I only like to remark that in all the spaces by the artists,
we try to introduce works that are not specifically comic art, but are very related. For example, Barbara Arca presents also very smart and funny and brilliant animation, and Marta Cartu show very surprising items, ceramics with a narrative with panels around the volume. And this is the very impressive installation by Marta. With this installation, well, the first question that I had, it was how can bring a page of comic into a space? And then I start, because I already started to think a little bit about this concept with my latest comic book, and I was like, okay, how can I put the? I tried to transform the page in a space so you can get inside the page of comic, and then you can navigate between all the panels. And also, I was starting to think about the relation that we have with the visual narrative nowadays. So I started to think that in a space you work and you can build your own narrative as the same way that we build our own narratives with our technology. I mean, every day we use our phone for communicate with WhatsApp, and at the same time with Instagram, at the same time maybe with SMS, or then you stop and talk to somebody. So everything is very chaotic, everything is very hypertextual, hypertextual, and hyper-connect. So I try to do the same with my comic page. Na posebni razstavi pa so se predstavili tudi srbski stripovski umetniki, ki poleg ustvarjanja stripov delujejo še na drugih področjih umetnosti. Znači, ja sam ideju za ovakvu jednu izložbu imao veoma davno, kada sam shvatio da svi moji stripski crtači, prijatelji, svi od reda radi nešto drugo osim stripova. To je vrlo interesantno jer obično imamo drugačiju situaciju ako je čovjek slikar ili plesač ili glumac, obično on se bavi samo svojim delatnošću. Međutim, kod naših stripskih crtača, ja zaista ne znam ni jednog da se bavi samo stripovima, svi se bavi još nečim. I ovaj izložba upravo to pokušava da prikaže, ali na jednom limitiranom nivou. Znači, mi ne možemo da, ambicija izložbe nije da bude retrospektivna, da prikaže sve. Mi smo jednostavno morali da napravimo nekakav izbor i zato se ovo zove pogled. Znači, to je samo jedan detalj, jedne mnogo šire slike. Konkretno smo razgovarali o izložbi prvi put pre jedno 4-5 godina Marko Stojanović i ja. Podobno situacijo bi našli tudi na slovenski stripovski sceni, ki pa je precej manjša in na določenih področjih manj razvita kot srbska. Predvsem pa se je teorija v Sloveniji začela razvijati kasneje kot v Srbiji. Poznavalec stripa z Hrvaške, Veljko Krulčič, je skupaj s Slobodanom Ivkovom spregovoril o prvi diplomski nalogi, ki je v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji govorila o stripu. Na Beograjskem salonu stripa jo je predstavil njen avtor Ljubiša Gvojić. Ja kažem lekovit je strip. Ma koliko se iznervirali nekog, god vas više ne znate šta ćete, uzimate lekove, ne treba vam lek. Ja sam uvek i posle ispita, položio, ne položio ispit, pravo na pijac kupim strip, dođem kući, sedem i sa uživanjem se opustim kasno. A koji su omiljeni stripovi bili otvoreni? Bilo su mi svi, volao sam fantastiku budućnosti, zato što me to više vuklo. Odender i Flash Gordon i to? Flash Gordon je već bio prevaziđen, na neki način već se pojavili novi crtači sa novim stripovima, novim idejama, budućnosti, to što ima. I volao sam one karikaturalne stripove, humorističke malo tako. Pa
filmovima i oni su me oduševljavali sa onim humorom, to što ima. To je ono što opušta čoveka, tačno jedan drugi svet. Vi dok čitate, gledate kadar za kadrom. To je ta ona animacija, vi ne vidite pokrete između one. Vidite već sledeći pokret. Vidite po izrazu lica možete tačno da pročitate. To je umetnost. Zamislite ilustratora, koje on muke treba da ima junaka, da nacrta u svim mogućim pozama i kada je raspoložen i kad nije raspoložen. Pa to ima sijaset. Pohvatio sam ovo za Ripa Kirbija, uzeo sam jednu epizodu, iseckao sam je. Samo njegov lik. I tačno sam vidio da je rađen po fotografiji. Sigurno imao neki model, islikao iz svih mogućih uglova, pa onda u pojedinim kvadratima je čak i ponavljao isti taj crtež, je ponavljao, samo je sada umanjen i to. Ali to je tako bilo prikriveno sa tim pokretom, modelom i sredinom gde se to događa u odnosu na taj isti lik u nekom drugom kvadratu koji sasvim drugače prezentuje. Od preteklosti obrnimo svoj pogled v prihodnost, ki izgleda, da jo bo tudi v Srbiji zavzela japonska manga. O njej so spregovorili strokovnjaki mlajše generacije Ivan Velković, Aleksandar Nešić in Saša Bošković. Industrija mange u Japanu je prilično nemilosrdna. Definitivno su tu autori izuzetno poštovani u smislu da je njihovo delo. Znači, jednostavno, autor stoji iza dela, autorovo je delo ne može da se komercijalizuje preko toga, za razliku, na primjer, od DC-a, pa čak i Marvela, pa čak i za razliku od, na primjer, dela u Francuskoj, gde, na primjer, sada možete da imate Taličnog Toma i Asterix i tako dalje, koji rade autori koji nisu originalni autori, znači, Goscinny i Uderzo Mori su odavno već blaženo počivši, ali nastavljaju i zato što jednostavno to se komercijalno traži. U Japanu je to vrlo malo prisutno, znači ima ga, ali je vrlo malo prisutno. I sad, to je možda jedna dobra strana. Ona loša strana je što je sve ušemljeno. Znači, evo daću vam banalni primjer, naveden u knjizi Frederika Šota, pisano još 80-ih, kako je tada, na primjer, industrija funkcionisala. Vi, kao autor, u 5 do 6 dana u nedelji morate da izbacite 20 stranica, kako znate u mediju. Kada izbacite tih 20 stranica, one direktno idu uredniku koji bukvalno lovi svaku grešku, juri sve. I naravno, ako zatreba, urednik je tu da pomaže u apsolutno svemu, u istraživanju, u podsticanju, šta više, nekada se desilo da su morali urednici da vode autore na more ili da ih vode da putuju zajedno negde da bi istražili nešto. U trenutku kada sve to ima, šalje se štampariji koja mora da ištampa to do određenog vremena u nedelju, pa u ponedjeljak, recimo ujutru, to mora da bude na štandovima. Kad je na štandovi, pošto to se štampa na jeftinom papiru, to su časopisi po 230 strana, dobijete jedan mali panj od časopisa. Kada se to rasproda, ono što se rasproda se časopisa, ono što se ne rasproda, direktno ide reciklerima, koji recikliraju taj papir i spremaju ga već za sledeću nedelju. I to mora sve da ide tačno u minut. Zato se, na primer, mnogo često dešava da manga autori presvisnuju. Beograjski salon stripa se torej ne obremenjuje z različnimi stripovskimi žanri, ampak sprejema vse. Navsezadnje gre za zelo raznolik medij, ki se lahko od enega do drugega albuma razlikuje že po sami formi ali vsebini zgodbe, dodatno pa še na podlagi vizualne komponente. Čez zimo boste imeli čas, da se ponovno posvetite kateremu, saj stripovskih festivalov ne bo prav veliko. Stripovska festivalska sezona se bo ponovno začela nekje pomladi, mora biti celo z novim stripovskim festivalom v Celju, a o tem več v prihodnjih mesecih. Zaenkrat je čas, da prepustimo hladnejše mesece knjižnim sejmom in festivalom drugih vrst. Yeah.